Lionel Messi an FIFA World Cup an ram a champion puita ka khachuan mitam takin Messi le Ronaldo a hian tunge ro pui jok tia in hnialna tura om to love World Cup champion no moi choi thei jok Messi hi level sang joka da turani antita a Ronaldo an Messi atluk lo na lai oma Messi an Ronaldo atluk lo na lai om boka chu wangin statistic le lotlin na a ro pui jok na le ro pui lo jok na an nei ve Anni huna hian football khovela player munom le ro pui tak tak ring chuak tu Brazil atangin Neymar alo lang ve boka ma se ani hi chu kumlama alanaw hreta Messi changrual ania an khel ho man thung ti zong hian soita ila Ronaldo au pabera achang che chu Messi niin Messi naw che chu Neymar ani chu tiang chu an nia ma se khelmol pakhat intro min anin khel ho man vek anni ba ka hian kumsom limi Messi le Ronaldo te inkara piang Croatian player omto zonga ro pui bera mitam takina an chal reng to tur Luka Modric po hi mai talawila ani hian kum ina FIFA World Cup a khel na nung ber atong ve do na player ro pui big zingami ani boka chu wangin Modric hi kan soitel don ani kumin sangni somni paruka hian Cristiano Ronaldo Lionel Messi Neymar le Modric te hian an career FIFA World Cup an khel na nung ber antong don ania chu wangin footballa Argentinian tak pali tan hian kumin World Cup hi last dance aloni tareng mai Ronaldo hi kumsomli pakhat mi ania Messi hi kumsamthum pariat mi niin World Cup khelai takin juni somni palia kumsamthum pakwa apum dona kumina kumsamthum pariat mi niin World Cup a khel trananga kumsamthum pakomi niin a khel zawang Neymar hi kumsamthum palimi ania Modric hi kumsomli mi ni thungin hetiang kumzat ni chung hian an careera World Cup na hnung ber hi an khar don ta ani hetiang ani awang hian anni pali hi World Cup khelle hun kumsang ni samthuma chuan khelmola kan hmuto don si lova chuwang chuan tuntruma hian anni pali pual video hi kan buat saya an last dance ani ve to awangin an phu po kan ti heng player ro puite football khovela in alna sang ber FIFA World Cup a an sulhnu kan soidon awangin kumsang ni paruka dai khan kir masak angaya chuta tang chuan World Cup a an sulhnu kan soi thladiat diatanga chumi zuwa an mo phurna an hlenem ti te an ram an khai thato kem ti te World Cup a an ro puem ti te chung zona sang chana le abe bom dangte kan soi kai don ani kumsang ni paruk FIFA World Cup Germany a khel ani tum khan Cristiano Ronaldo le Messi le Modric te hian World Cup a anin lan masak ber an tonga heti lai hian Neymar ero World Cup a ala tel ve lova kumsang ni sompalia Neymar hian World Cup a khel ve tran chawa Neymar hian World Cup a khel ve tran main Messi le Ronaldo hian World Cup voi ni an khela sangni paruk le sangni soma te khan niin Luka Modric hian World Cup voi khat a khel thunga sangni paruk World Cup khanin sangni soma khan Croatia in World Cup an khel phak lo awangin Modric hi chuan Messi le Ronaldo hi arwal pui zo talavani kum sangni paruka khan Germany a FIFA World Cup khelania khamitum khan Luka Modric teram Croatia hi group A fa omin Brazil Japan le Australia tenen anom hawa an match masabera Brazil laka sikhat final ploma Modric hi bencha athutluan bok an match ni na Japan nen gol khung lovin anin he to ka he match a hian Modric hian hun top lam minute som pahni a khel ve shama an match thumna Australia nen gol ni ve khungai ne to kin Modric hian hun top lam achang boka minute som paruk chau a khel Modric hian an ram senior team tan kumsang hi paruk March tha a khel ve tran chawa kumsom ni mi chau lani in apoimo phak ri lova World Cup a ero atel phak ta thowa am player poimo ani phak lo awangin match po a khel klem leya goal contribution po anei tamia lova World Cup a khel masak ber tum hian match ni khel ve bok ma sela minute som ni pariat a khel ve ti lo chu soivul tur engma anei lovani hemikum hian group stage paltlang lovin antla Cristiano Ronaldo teram Portugal hi group D a Angola Mexico le Iran tenen om hovin an match masabera Angola ma chonin Ronaldo hian bulatana ma se a khel tuan lo thunga golemo assist ma po anei lova an match ni na Iran ma chonin Ronaldo hian bulatan leya khel tuan ta thungin minute somriat na penalty atangin World Cup a gol masaber a khungta ani an match thumna Mexico ma chonin he match a hian Ronaldo hi bencha anda a in lan lo tluan Ronaldo ho hian anram Portugal hi group leader niin group match thuma Portugal hian chak veka ti chuan round of 16 a
Netherlands ma chon chun zomin Ronaldo hian bulatan lea ma se a khel tluan lo thung khami tum kha kat amaka tam phor ani tum khani in khelang sarbi ka Portugal hian Dutch team hi sikhat fain an ne ani kha tichuan quarter final a England ma chon lein Ronaldo hian bulatan lea a khel tluan ta boka ma se he match a hian goal an khung theilo awangin penalty shootout mangin chinfel an nia penalty shootout a hian voili ve an pet nuwa England tan Lampard Gerrard le Carragher an pet goal lova Owen Hargreaves chawin a pet goala Portugal tan Hugo Viana le Petit ten pet goal lovin Sabrosa le Helder Postiga ten an pet goal thunga avoinga na tura pen masajok Portugal hian an pet goal chuan an chak theya Cristiano Ronaldo hi pen chuakin hemitum hian Portugal in semi-final an lu theinan penalty hi a pet goal ta Ronaldo hawin Portugal hian sangni paruk FIFA World Cup semi-final anin hlangkai ta ani semi-final a Ronaldo hian bultanin a khel tluana ma se sikhat fain France laka an tlom ta thunga Ronaldo an World Cup a khel masak ber tuma no moi choi ain Beisei na chu semi-final a atham ralta ani tichuan pathumna inchuna matcha Germany nen in machonin Ronaldo hian bulatana a khel tlon boka ma se golthum gol khatin Germany laka an tloma he matcha hian Ronaldo hian golemo asisemo nei lovin anram Portugal hi sangni paruk FIFA World Cup a palina anita ani hemikum sangni paruk World Cup a hian Messi teram Argentina hi Group C a Netherlands Ivory Coast le Serbia and Montenegro tenen alam hawa an match masabera Ivory Coast an machon tumin Messi hi ain lan lova bencha athutluan an match ni na Serbia and Montenegro machonin Messi hian bulatan lova ma se second half minisam sari pangana a Maxi Rodriguez thakin Messi hian World Cup a match masaber Serbia and Montenegro laka hian a khel veta a khelmola alu atanga minute humna leka minute samsari panga alu thian minute samsari parian na a Hernan Crespo gol khungtur asiam sak ngala minute samret parian na Carlos Tevez asiam sak atangin Messi hian World Cup a match masabera hian gola khung zui tabok an group match thumna Netherlands machonin Messi hian bulatan veta a ma se khel tluan lovin gol khung lovin anin ne to kani Messi ho hian anram Argentina hi group leader niin group match thuma voi ni an chaka voi khadro nein an tlom lova round of 16 a Mexico machon chun zomin Messi hian bulatan lo lea hun top don hai minisum ret palina a Javier Saviola thakin luti rania ma se hemitum hian extra time minisum thum an khela Messi hian khelmola minute engemozat amang man ta thawa goal le assist zero anei ta lova ma se goal ni goal khata an chaktak thau awangin quarter final anin pet kai tichuan quarter final a Germany machonin Messi hi bencha athutluana Germany le Argentina hian goal khat ve an khung nuwa penalty shootout a Germany hi goali goal nin an chaka Argentina Beisei atop ta ani sangni paruk World Cup hi kan soitak angkhan Messi Ronaldo le Modric ten World Cup an khel masak ber ania heta hian Ronaldo te hian semi final an thlenga Messi te hian quarter final an thlenga Modric te hian group stage an paltlang zolo thung hemitum hian Ronaldo hian match ruk khelin goal khat akhunga assist anei lo thung Messi hian match thum khelin goal khat akhunga assist pakhat anei tela Luka Modric hian match ni khelve bok masela hun top lama alut vevea goal le assist anei talavani tichuan sangni soma South Africa FIFA World Cup an khel leta a khamitum khan Ronaldo teram Portugal hi Group G a Brazil Ivory Coast le North Korea tenen anom hawa an match masabera Ivory Coast machonin Ronaldo hian bultanin a khel tluana ma se golut lovain ne tokin Ronaldo hian yellow card achoi an match ni na North Korea machonin Ronaldo hian bultanin a khel tluan lea minisam rukna Diego Mendes a gol khung tur siam sakin minisam riat pasarina gola khung boka sisari faite mewin Portugal hian North Korea an sopani an match thumna Brazil machonin Ronaldo hian a khel tluan lea ma se golut lovin anin ne tok Cristiano Ronaldo ho hian Portugal hi group a panina nia group match thuma voi khat chakin voi ni draw an neya an tlomia lava goal sari khungin goal an chhuwa mi lo bok round of 16 a hemikuma champion ta Spain kha machonin Ronaldo hian bultanin a khel tluan lea ma se Spain laka sikhat final tlom chuwangin Ronaldo Beisei round of 16 a atop ta ani hemikum sangni som World Cup a hian Messi teram Argentina hi Group B a South Korea Greece le Nigeria tenen alam hawa an match masabera Nigeria machonin
Messi hian bulatan ba ka a khel tluana ma se golemo assist emo anei lova sikhat fain an chak thung an match ni na South Korea ma chonin goli gol khatin Argentina hian chaka Messi hian bultanin khel tluan ma sela gole assist anei lo le a an match thumna Greece ma chonin Messi hian bultanin a khel tluan le ma se angai te bokin gole assist anei lo le a sinhi faya an chak tak thawa wangin an din mun ero a tha a Messi hian group match thum a khel vek chungin golemo assist emo anei mi lavani ma se Argentina hi group match thuma an chak veka chu wangin group leader an nia gol sari khungin gol khat chawan chua run of 16 a Mexico an ma chona Messi hian bultanin a khel tluan boka Argentina gol khatna minute somni parukna a Carlos Tevez sakhung asiam saka Messi hian gol khung lo ma sela gol thum gol khatin Argentina hian Mexico an ne theina a atangkai hle ti chuan quarter final a Germany bok ma chon lein Messi hian bultanin a khel tluana ma se Germany laka silifain Argentina hian tloma Messi Beisei na quarter final a bok atop le Argentina hian sangni paruk World Cup run of 16 a Mexico an ma chona sangni som run of 16 a po Mexico bok ma chon lein sangni paruk quarter final a Germany an ma chona sangni som quarter final a po Germany bok an ma chon le a Argentina hian sangni paruk le sangni som World Cup a te hian run of 16 le quarter final a ram an ma chon hi ain ang chi a run of 16 paltlangin quarter final atangin antla ve bok hetiang thil an lo tong kha amak ve ang reng khop mai sangni paruk le sangni som World Cup a hian Argentina petla tu hi Germany an ni sangni som World Cup a hian Messi hian match nga khelin gola khung lova assist voi khat anei thunga Ronaldo hian match li khelin gol khat a khunga assist pakhat anei tel bok kan seito angin sangni som World Cup a hi chuan Croatia an tel phak lova Brazil hian khel phak ma sela Neymar ala in lan lo thunga chu wangin sangni soma hi chuan anni palizinga hian Messi le Ronaldo chau kan hmu ani ti chuan sangni som pali World Cup kha Brazil a an khel ta a Messi le Ronaldo chau ni lovin Modric kan hmu ve le a Neymar po kan hmu tel ta bok sangni som pali Brazil World Cup a hian Modric teram Croatia hi group A cha Brazil Cameroon le Mexico tenen anom hawa hemikum hi chuan Modric hi an khai pa te zinga mi ani awangin World Cup a hian Croatia player poimo berpol ania ma se an Beisei a thlen pui zolo group match ma sabera Brazil laka golthum gol khatin an tloma an match ni na Cameroon silifain an sopa an match thumna Mexico laka golthum gol khatin an tlom group match thuma voi ni an tloma group stage paltlang zolovin an tlata ani hemitum hian Modric hian Croatia match thum hi a khel kim veka bulatan vek boka a khel tlon vek bok defensive midfielder angin voi ni an chora attacking midfielder angin voi khat an chor boka ma se golemo assist emo anei lawani hemikum sangni sompali World Cup a hian Cristiano Ronaldo teram Portugal hi group G a Germany USA le Ghana tenen anom hawa an match ma sabera Germany ma chonin Ronaldo hian bultanin a khel tluana ma se Germany laka silifain an tloma an match ni na USA ma chonin Ronaldo hian bultanin a khel tluan le a minute somkwa pangana Portugalin an sipur an shoot na goal Varela khung tu Ronaldo hian asiam sakani kha khamitum khan USA le Portugal hi goal ni veve khungin anin ne to ka Ronaldo hian goal khung lo ma sela assist poimo voi khat anei an match thumna Ghana ma chonin Ronaldo hian a khel tluan le a Portugal hi goal ni goal khatin an chak he match a hian Portugal changna goal hi minute somrian na a Ronaldo ngei mai hian a khung ani kha sangni sompali World Cup a hian Cristiano Ronaldo hawin Portugal hi an group a pathumna an nia group match thuma Portugal hi voi khat chakin voi khat draw an neya voi khat vek an tloma an chunga om USA nen point li ve nei ma sela an gol khung zat po ain ang chia ma se gol chhuat tam jok chu Portugal hi ni in goal difference a chhejok Portugal hian group stage paltlang zo lovin Germany le USA nuaya an oma Ronaldo hian choya chak thin World Cup no moi choi talovin group stage an paltlang zo talova World Cup a hawa an thlensan lo ber tum an tong hemikum sangni sompali World Cup a hian Messi teram Argentina hi group A fa Nigeria Bosnia and Herzegovina le Iran tenen anam hawa an match ma sabera Bosnia and Herzegovina ma chonin Messi hian bulatan ba ka a khel tluana mini samruk pangana Argentina goal ni na khungin an ram hi goal ni goal khatin a chak puya an match ni na Iran ma chonin Messi hian number 10 role play in bulatan ba ka a khel tluana
gola lu theilok lo nuwa hun pek bel minute somko pakhat na a Messi hian Argentina sikhat faya an chakna gola khunga ni an match thumna Nigeria ma chonin Messi hian bulatana ma se a khel tlon ta lo thunga minute somruk pathumna a Ricky Alvarez an athlaka ma se khelmola minute somruk pathum huna man chungin minute thumna gol ma hruaya khunga minute lina Nigeria in sud vele ngal ma sela farsa fun pek bel minute somli parugna a Messi hian Argentina ma a hruai pui leya Messi hian gol ni khung ma sela lak chua ania lak chua ani ma hian team pahni te hian gol khat ve ve khung bel man bok ma sela Argentina hi he mecha hian gol thum gol nin an chakani Messi ho hian anram Argentina hi group leader niin group match thuma an chak veka gol ruk khungin gol thum an chua round of 16 a Switzerland ma chon chun zomin Messi hian bulatana khel tlon bokin extra time minute za som pariana golam chun le Argentina chakna gol ni bok di Maria khung kha asiam saka Argentina tan Messi hian a tholok chun zom zel quarter final a Belgium ma chonin Argentina hian sikhat fain Belgium hian neya Messi hian bultanin khel tlon ma sela golemo asisemo anei talo thunga ma se an chakta ka wangin Messi hawa Argentina in World Cup an khel to china an thlen sanber tuman tonga semi final anin pet kai semi final a Netherlands ma chonin Messi hian bultanin a khel tlon leya ma se gola lu lo awangin penalty shootout mangin chin fel an nia Argentina tan Messi an pen ma saberin a pet gola Argentina hi penalty shootout ta hian goli gol nin an chakani ti chuan final anin hlangkai ta a Messi hian ama zong a in World Cup no moi a hnai ta bok final chau ama bak ta a heti lai hian Messi hian Maradona nung azui ngei do ne ti thu in achung chang hi azui na sa hle ti chuan final a sangni paruk le sangni som World Cup a quarter final atanga an mani pek la tu ngei mai Germany ma chonin Messi hian bulatana a khel tlon boka hun pa nga ya gol lut lovin extra time an khel extra time a minute za som pathumna a German player Mario Götze chuan Germany chakna gol khungin Argentina hi sikhat fain Germany laka an tloma Messi an World Cup no moi a choi teu to te lul nen Germany laka bok champion no moi an chan le ta sia Messi du thu sam a hlo tling le ta lavani Argentina hi sangni paruk sangni som le sangni som pali World Cup ate khan Germany laka an tlom veka an tlak chan ani zia bok final a po chu chu danglam chuang lovin Germany bok hi an champion na dal tu an ni hemikum sangni som pali World Cup a hian Neymar po Ireland ve ta ka wangin kan soikai theita a sangni som pali World Cup hi Brazil in an rama thlengin Neymar an World Cup a khel ma sakber tum hian an rama ngei a in khela Brazil hi group A a Mexico Croatia le Cameroon tenen anom hawa an match ma sabera Croatia gol thum gol khatin an ne hei hi Neymar an World Cup a match khel ma sakber niin bultran tua atela minute somriat pariata khel gol ni akhung ngal panga Brazil hi achak pui ngal World Cup debut match ha Messi le Ronaldo ain Neymar hian gola khung tam jok an match ni na Mexico nen gol khung lovin anin ne tok ta thunga heta hian Neymar hian khel tlon ma sela gola thok chuak lavani an match thumna Cameroon laka goli gol khatin an chak leya he match ha hian Neymar hian gol ni akhung leya ti hian group stage match thum a khela tangin gol li akhung tling ngal der ti chuan table a ma hroi tu niin round of 16 a Chile nen anin ma chona gol khat ve ve an khung hnuwa penalty shootout mangin Brazilian Chile hi an hne hrama he match ha hian Neymar hian golemo assistemo anei lovani quarter final a Colombian ma chon leya knockout stage a hian South American ram an ma chon ta zela an hne zel bok Colombia hi gol ni gol khata an hne theina turin Neymar hian assist voi khat aneya ma se he match ha hian Neymar hi ain hliamani kha hun top don nai minute somriat pariana lak chua ania ain hliam nat ema wangin Brazilian semi final match ha Germany an ma chon na match gol sari gol khata an tlomna an mual phau le na match kha match le pathumna zon na match Netherlands ne na an khel kha Neymar hian a khel ve theita lova Neymar a in khel lo china Brazil hi an match khel pahnia hian an tlom ta ve ve ani sangni sompali World Cup a hian Neymar hian a debut World Cup ani chungin match nga a khela goli khungin assist pakhat anei tela Messi hian match sari khelin goli khunga assist pakhat anei tela Ronaldo hian match thum khelin gol khat akhunga assist pakhat anei tel bok Luka Modric hian match thum khel ve bok ma sela golemo assistemo anei mi lova ma se ani hi chu forward player ani lo awangin midang ang hian te chi ani ve lo ti hriat tel a tha o me ti chuan sangni sompariat World Cup kan lo chuang kai le ta a
khamikum khan Russia in World Cup an thlengani kha Luka Modric teram Croatia hi Group D ya Nigeria Argentina le Iceland nen anom hawa Modric hi an team captain ni in Croatia in ngana berani ya group match thuma Croatia hi achak pui vek bok Nigeria sinhi faya ne in he match hian Modric hian goal khat akhunga World Cup a goal khung ma sakber ani awangin atan a hlubi kani Argentina sithum fain an sob boka he match hian Modric hian goal khat akhung le Iceland po goal ni goal khatin an ne leya Modric hian group stage a Croatia hi solid point a hlo chua pui tichuan round of 16 a Denmark an machona goal khat ve ve khunga ani ne tok nuwa penalty shootout a goal thum goal ni in Croatia hi an chaka penalty shootout a hian Modric hian avoi thumna petin a pet goal ani quarter final a Russia an machona goal ni ve ve khungin ani ne tok le chumi hnuwa penalty shootout mangin goalie goal thumin Croatia hi an chak leya he match hian Croatia goal ni na extra time minute somthum an khel chunga vida khum kha Luka Modric siam sakani an chak mai done moti to lain goal an chua vele tasia chuwangin penalty shootout bokan thlenga Modric hian avoi thumna bok pet lein a pet goal le ani tichuan semi final a England an machona hunpa ngaya goal khat ve ve khungin ani ne to ka extra time a Mandzukic mangin Croatia in an khung bela goal ni goal khatin England an ne ani kha he match hian an tlom teu hleya minute somkwana an sipur an su chawa extra time a an chak zui tichuan sangni sompariat World Cup final anin pet kaya khovel Beisei lok pi alam dai thlengin hemikum World Cup a Beisei Phak ba ka che thaber an niya ma se final a France laka goalie goal nin an tlom ta thunga hemikum hian champion zo ta lo ma sela Luka Modric hi best player a an thlangani sangni sompariat World Cup a hian Cristiano Ronaldo teram Portugal hi Group B a Spain Iran le Morocco tenen anom hawa an match masabera Spain machonin Ronaldo hian bultanin a khel tluana hat-trick hial siamin Spain nen hian goal thum ve ve khungin anin ne to ka an match ni na Morocco machonin Ronaldo hian bulatan ba ka a khel tluan leya golom chhun minute li na khung bokin Ronaldo hian Portugal hi Morocco laka sikhat fain a chak pui an match thumna Iran machonin Ronaldo hian bulatan leya a khel tluan boka ma se golemo assist mo nei talovin goal khat ve ve khungin anin ne to kani sangni sompariat World Cup a Ronaldo hawin an ram Portugal hi group a panina an niya group match thum an khela Portugal hi voi khat chakin voi ni draw an neya tlomi lovin an chunga om Spain nen point nga ve ve an neya ni kha Ronaldo hian World Cup a khel to china mimal taka a che thatber atona wangin Portugal hian Beisei po an nei san pha anin nga na ber a che that miwa wangin an Beisei asang zual ta viau po kha thil om takani ma se round of 16 a South America ramlangsar Uruguay an machona Ronaldo hian bultanin kheltlon ma sela Edinson Cavani goal ni khung mangin Uruguay hian Portugal hi sinhi fain an ne tadai maya Ronaldo le athiante sangni sompariat World Cup a champion in Beisei tak te kha round of 16 atangin an tlata lol maya tichuan Ronaldo hian World Cup no moi choi lo bokin World Cup amang tha vele ta ani hemikum sangni sompariata hian Messi teram Argentina hi Group D ya Croatia Nigeria le Iceland tenen anom hawa an match masabera Iceland machonin Messi hian bul atan ba ka a khel tluana ma se goal le assist anei lo ve ve a he match hian Argentina le Iceland te hi goal khat ve ve khungin anin ne to an match ni na Croatia machonin Messi hian bul atan ba ka a khel tluan leya ma se Croatia laka sithum fain an tlom an match thumna Nigeria machonin Messi hian bultanin a khel tluana minute sompalina goal mahruai khung ta bokin he match hian Argentina hian goal ni goal khatin Nigeria hian ne ani Messi hawin anram Argentina hi group a pani nani in Croatia noya an oma goal thum khungin goal nga la yan chua thung tichuan round of 16 a hemikuma champion team France machonin goalie goal thumin Argentina hian tloma Messi hian bultanin khel tluan ma sela goal a khung lova ma se minute somli parian na a Argentina in goal ni goal khata ma an hruaina goal marcado khungtur kha asiam saka minute somkwa pathumna Sergio Aguero goal khungtur asiam sak le boka he match hian assist voi ni anei ma se Argentina hi achak pui zo tak lo awangin France laka an Beisei na atham ral vele Neymar teram Brazil hi Group E a Switzerland Costa Rica le Serbia tenen anom hawa an match masabera Switzerland machonin Neymar hian bulatana a khel tlon boka golero athok chuak ta lo thung gol khat ve ve khungin anin ne to ka
an match ni na Costa Rica an machona Brazil hi sin hi final chak Neymar hian bultanin a khel tluana goal khat a khung bok an match thumna Serbia machonin sin hi fai bokin an chaka Neymar hian bultanin a khel tluan leya golero a khung talawa assist ero pakhat anayani tichuan Brazil hi group leader ni puin round of 16 a Mexico an machona sin hi fain an ne he match hian Neymar hian a tho hlok leya goal khat a khung ba ka assist pakhat anaya Brazil goal nia hian ain rol ve quarter final a Belgium an machon tathunga Belgium golden generation ngei mai kha an machon bok nen an chak zo talawa goal ni goal khatin an klom Neymar hian thei top choin khel tlon thak ma sela an tumram an thleng zo tabik lavani kumsang ni som pariat World Cup Russia a neya hian Neymar hian match nga khelin goal ni akhunga assist pani anei tela Messi hian match li khelin goal khat akhunga assist pani anei tela Ronaldo point match li khelin assist nei lo ma sela goal li akhung thunga ma se an vain an ram rau pui an thlen pui zo le talawa hemikum hi chuan Luka Modric hi a hlo tling ber niin an team final a hruai thlenga match sari lai khelin goal ni akhunga assist pakhat anei tel tichuan sangni somni pani World Cup alawin her chuak le ta a hemikum hi chuan Qatar a FIFA World Cup khelani kha Luka Modric teram Croatia hi group A fa Morocco Canada le Belgium tenen anom hawa an match masabera Morocco nen gol khung lawai ne tokin an match ni na Canada goli gol khatin an neya an match thumna Belgium nen gol khung lawai in ne tok lein group match hian Luka Modric chen goal contribution anei mi lawa tichuan round of 16 a Japan penalty shootout a ne lein quarter final a Brazil penalty shootout a an ne le boka semi final a ero Argentina laka sithum fain an tlomani annuwa pathumna zonna match khelin Morocco an neya Croatia hi sangni somni pani World Cup a khan pathumna anni Cristiano Ronaldo teram Portugal hi group A cha South Korea Uruguay le Ghana tenen anom hawa an match masabera Ghana machonin Ronaldo hian bultan ma sela a khel tluan lawa mini somret pariat na Goncalo Ramos an athak khelmola mini somret pariat huna man chungin mini somruk pangana gol mathuai penalty atangin akhunga Ghana hian an sepur sut vele ma sela Portugal hian khung bel ve zelin golthum gol hin Portugal hi an chakani an match ni na Uruguay machonin Ronaldo hian bulatana ma se mini somret panina Ramos bokin athak leya Portugal hi sinhi faya chak thawin Ronaldo hian goal le assist anei lo tathunga an match thumna South Korea machonin Ronaldo hian bultan ma sela a khel tluan lo leya mini somruk pangana an la chuak kumsam thum pasari mi ani to awangin awang lai tha aphak to lo ti hai rual ani lawa team manager point adim le to ni in alangani ma se athil ti theina chu la sang takani ya ama point khel tamadu South Korea an machon tuma lak chu ani hian alung oiwak lo ti po mu thei turin camera in alafua hei hian borok dang siam ngalin Ronaldo hi an match khel ma ba ka bencha da ani chanbera ngai po ani Ronaldo hian anram Portugal hi group leader ani puya hemikum hian group round a Portugal hian goal ruk khungin goal li an chua round of 16 a Switzerland machon zuin Ronaldo hian bulatan lawa mini somsari pathumna Jo Felix thakin khelmola tangin alut ve ta chawa Portugal in ngana bertura ngai ani na chungin stage sanga round of 16 atangin bultan tu zinga atel klat lawa Portugal le Ronaldo borokin zui ahlo na satial tial khelmol pon lama borok liandang anei ve bok nen World Cup an khellai hian a khelna club Manchester United nen anin thathen ta hial kha ania chutiang te noi kara chuan anram tan bultan tu anina atangin bench lua lum tu bench atanga lu tir thin player a atang ta bok Ronaldo tan kha borok khachu arit ngotang ti po arin thiam theya round of 16 a Portugal hian goal khatin Switzerland an sopa Ronaldo aya bultan tir Goncalo Ramos an hat-trick asiam ta nge quarter final an thlenga Morocco an machona ma se Ronaldo hi bench ha bok anom tir leya Portugal hian minute somli panina goal an chua minute somnga pakhanna Ronaldo an lu tir zui ma se Portugal hian goal an khung thei talawa quarter final a Africa ram langsar Morocco laka sikhat fain an tlom ta a kumsam thum pasari mi Ronaldo an World Cup a Beisei tham ral le ta in champion no moi choi lo bokin azin kong akhar le ta ani hemikum hian Neymar teram Brazil hi group G a Serbia Switzerland le Cameroon tenen anom hawa an match masabera Serbia sinhi final neya Neymar hian bultani minute somsari pakwa chawa khela hemikum hian hliamin atlak bok le ta ka wangin
group match ni Switzerland le Cameroon an ma chon tumin ain lan thei lova round of 16 a ero South Korea an ma chon tumin ain lan le theita a Bultan in minute somriat pakhat a khela goal khat khungin assist pakhat anei tela Brazil hi goal khatin achak puyani tichuan quarter final a Croatia an ma chona goal khat ve an khung nuwa penalty shootout a an van duaya penalty shootout a hian goal niin an tlom hei wang hian Neymar an World Cup a lotlin a Beisei na atham ral vele hemikum sangni somni pani World Cup a hian Messi teram Argentina hi Group C a Poland Mexico le Saudi Arabia tenen anom hawa an match masabera Saudi Arabia machonin Messi hian bulatan baka a khel tluana minute somna leka penalty atangin goal mashwai akhung bok mase Argentina hian Saudi Arabia hi nesa khelin an khel ani ber maya antisual chiang hle hun thadang in siam bok masela an khoral na sa a chuwangin Saudi Arabia laka hian an chesual Argentina hi Saudi laka hian goal khatin an tloma Saudi hian goal ni khungin Messi le athiante hian goal an khung bel theilova khovelin Messi le Argentina arin na anei angi ngal tota Messi hian World Cup no moi achoi le don lawani hi Argentina hian Beisei an Phak don lawani hi ti chu mitam tak soizui dan ani ngal Saudi phechon Argentina an ne awangin an rampuma cholte hial an puangani mitam tak rin lo Argentina in Saudi laka an tloma wangin match khat result atangin rin lel an kai ngal der maya mase kha match kha Argentina beng hartu tur ani ti reng tu man an ngai tu phalo ti ta ila kan sexual om love an match ni na Mexico ma chonin Messi hian bulatan baka a khel tluana mini somruk palina gol mashwaya khung nuin young player of the tournament a an thlantak Enzo Fernandez an Argentina goal ni na a khung tur kha Messi hian asiam saka Argentina hi sinhi fain Mexico laka an chakani an match thumna Poland ma chonin Messi hian bultanin a khel tluan leya gol khung lovin assist nei lo ma sela Argentina hi sinhi fai vekin Poland laka hian an chaka Messi hawin an ram Argentina hi group leader niin goal nga an khunga goal ni an chua tichuan round of 16 a Australia ma chonin Messi hian bulatan baka a khel tluan leya mini samthum pangana goal ma hruai khung zuin Julian Alvarez a khung bel nen Argentina hian goal khatin Australia hi an neya quarter final a Netherlands ma chonin World Cup chanchina yellow card phor tamna ber match kan muni kha match a khan Messi hian bultanin a khel tluana minute samthum pangana Molina pet goal tur asiam saknuin minute samsari pathumna penalty atangin a pet goal velea mase Netherlands in ansipur shoot zawin penalty shoot out hial an thlenga heta hian goal thumin Argentina hi an chakta thung penalty shoot out a hian Argentina tana pet masaber chu Messi hinin a pet goal ani Netherlands an paltlang hnuin semi final a Croatia sithum fain an hne leya Messi hian bultanin a khel tluana minute samthum palina penalty atangin goal mashwai akhung heibaka hian Alvarez a goal khung tur vai khat siam sak bokin Argentina hian olsam angreng takin Croatia hi an paltlanga final a champion lai France kumsani sompariat World Cup a round of 16 a an hne lo ngei mai an ma chona in khel hmunom bi kan hmuni kha Messi hian bultanin a khel tluana minute somni pathumna penalty atangin goal mashwai akhung bok Di Maria an khung bel vele bokin Messi le athiante hian first half a semi final man hruaya Messi le athiante an champion don ta eti in soizui ani na sa hle mase France in Mbappe mangin an sipur an su zota vek maya extra time an khel chun zom pha Messi bok lo lang le in minute za pariat na Argentina goal thumna le ma an hroi le na goal ni bok akhunga Argentina hi an chak mai don ni in alang le man mase minute za som pariat na Mbappe bokin France tan asud leya goldang lu bel talavin penalty shoot out mangin an ching fel Argentina tana pet masaber chu Messi ni in a pet goala Argentina hian goal ni in penalty shoot out a France an neya Messi hian kum samthum pangami ani in aswang tua thin World Cup no moi achoita ani hemikum sangni somni pani Qatar World Cup a hian Messi hian match sari khelin goal sari akhunga assist pathum anei tela Ronaldo hian match nga khelin goal khat akhunga Neymar hian match thum khelin goal ni akhunga assist voi khat anei tela Luka Modric hian match sari khelin bultan tua atel kim veka mase golemo assist emo anei lawani heng kan soitak te hi anni pali Cristiano Ronaldo Lionel Messi Luka Modric le Neymar tena FIFA World Cup a sulhnu an hnu chhia to te chu ania anzinga pakhat chau hian champion no moi ala choi World Cup an khel to zat le statistic dang te hi soibel talokila
Ronaldo hian World Cup voinga a khel towa Messi po hian voinga vek a khel towa Modric hian voi li khel toin Neymar eroin voi thum chau ala khela kumina hian World Cup an khel zat hi pakhat thewin an tipung don ani Ronaldo hian World Cup a hian match somni pani khel toin goal riat a khung towa assist pani anei tela Messi hian match somni paru khel toin goal som pathuma khunga assist pariat anei tel Neymar hian match som pathum khelin goal riat a khunga assist pali anei tela Modric hian match som pakwa khel toin goal ni a khunga assist voi khat anei tel bok an palia World Cup match an khel zong bel khom hi match som riat lai atlinga goal an khung bel khomin somthum pakhat atling boka assist an nei bel khom hi som panga atling bok anni palia hian Ronaldo che hian World Cup a hat-trick ala siama Messi Neymar le Modric te hian World Cup a hat-trick an la siam ngai mi lavani ma se Messi hian best player choi moina voi ni dong toin sangni sompali le sangni somni pania te khana donga Modric hian best player choi moina voi khat dong to bokin chu sangni sompariata adon kha ani Ronaldo le Neymar te hian World Cup a best player choi moina hi anla dong ve lo gol khung tamber dot tu choi moina silver boot hi Messi hian voi khat adong towa Neymar hian gol khung tam pathumna ina a kentel bronze boot voi khat adong to bok Ronaldo hian World Cup voinga a khela hian gol khung vekin hetianga World Cup voinga a azon zat le nga la gol khung theima saber le om chun ania Messi hian World Cup voinga a khel towa assist nei vek thungin hetiang ti theima saber le om chun record asiama azon zat le ngalin World Cup voinga a Messi hian assist voi khat tal anei zi ani Neymar hian World Cup voi thum a khel towa goal le assist anei ve zi a Ronaldo hian World Cup a khel to voinga a assist nei mi lo tumaneya Messi hian World Cup voinga a khel towa gol khung mi lo tum anei to boka Neymar hi chon World Cup a khel tlem jok chu thu than lo ni ta sela World Cup a khela piangin goal le assist anei kop zi ani Messi le Ronaldo te hian World Cup a an goal ma saber an khungin an ramtan FIFA World Cup a goal khung theino pangber record an siam ve bok zona om thin le thil dang te po hamtelin khai khom don ta ila Luka Modric hi sulhnu kan thlir chuan World Cup a an ram champion puilo ma sela a hlotling viau lom ni ati theya achan chu World Cup voili an khela voi khat final a thlen puya voi khat semi final atangin an tla a voi ni group stage atangin an tla boka abikin aupat ve deuh nu captain nia an ram khai pa tak ani zual nuwa an ram a thlen san pui sangni paruk World Cup a ain khel ve manglova group stage atangin an tla a sangni sompalia group stage atangin an tla leya ma se sangni sompariata final thlengin sangni somni pania semi final an thleng le boka Luka Modric hian aupat lama an ram hi thale zualin a ho te po ati thei o me World Cup a best player ani theya hei hian anep lozia atifia lebok Luka Modric teram Croatia hi enta ila englai ma in champion turarin kaiber an ningai lova chutiangkara chuan champion Beisei ngam team ani pui theitlat maya chuwangin Modric hi chuan World Cup choilo ma sela World Cup a sulhnu te an ram a khai dan te en hian a hlotling hle a hlo cham ti tur ani lova top player hlang deuh tho omna khelta sela champion si lo box se lo cham kan ti thei mai theya ma se Croatia player te kan en chuan final an thleng te semi final an thleng te kha lotlin na sang taka apom ngam sakani Neymar hi kan en ve thung chuan an ram dan a tho hlok zia a statistica kan hmuwa Brazil tan apart chuak thin ma se hliamin ati buai hun fu lo lutuka wangin a thian te tlom mi tuitla a thira anuwa quarter final a azonin an tla lea Brazil hi World Cup an khelna hnung pariat kan en chuan sangkha sakwa somkwa pali atang khan ti na ni chu quarter final tal an thleng nge ya quarter final atangin voili an tla a semi final atangin voi khat an tla a final a voi khat lomin voi ni an champion ani an history kan en chuan Neymar generation a hian Brazil hi an ro pui viau lo sangni sompali World Cup a khan an ro pui tluan teuh hleya semi final atangin an tla ni kha an rama Germany laka gol sari gol khatte mewa tlomin an mual pho hleya semi final thlenge ti lo chuan an mual pho lutukna khan an thlen san a hlia fai vek hriatelata na tha ero Germany laka dol zora an zorna mecha khan Neymar hi hliama nei awangin ain lan lova in lan ta sela adang lam ngei arin om achan chu khati lai khan quarter final thleng poa Brazil player form ber chu Neymar ania aom lo ta kha Brazil khan an tuar lo thei lawani Brazil hian Neymar huna quarter final anin pet kai voi ni ero chuan tham ani lova
quarter final in pet kai hi Brazil tan thleng sang inti na tur level ani tlat lavani ma se Neymar huna group stage an pal tlang zia te run of 16 an pal tlang zia te ngai tua chuan che chhelu tuk ti tur an ni lawanga chuti rual chuan Brazil an nimiawa Beisei asang thina chumi atanga ngai tua chuan Neymar hian Brazil hi Beisei ang tak a thlen pui lo ati theiani Cristiano Ronaldo kan en vele chuan Ronaldo hian anram Portugal hi ala champion pui lo awangin a hlo chamti in soya om thina a clear na azirin adikin adik chia lo theya Ronaldo ani to chuan champion ti thu hi azui tu langsar ani thina chu wangin World Cup a po chumi Beisei na chu atlem bik chuang lova chu wangin World Cup a Portugal ala champion pui lo hi chu a hlo cham ati theya ama hian Beisei asan thin ema wangin Beisei na atang ngora kan thlir phei chuan ania hian lo tling ti sak thei om chun chu champion chawani chu ala thleng si lova mitam takin a hlo cham anti tarenga aro puina lungthu kim lo lian ber ani tari bok ma se thlir na tlang dang atanga kan thlir chuan Portugal hi tun main football a hian enge an ni thin an ro puyem chumi chan na chu an ro pui ngai lo World Cup po an khel phak meu lova Ronaldo hi Ainland ma in World Cup voi som pasari an khel towa chuta chuan Portugal hi voi thum chau anin lan veya sangkha zakwa somruk paruk le sangkha zakwa somret paruka te an khel nuin sangni pahnia an khel vele chawani World Cup masalam pasaria pheikha chuan an khel phak lo rim rima World Cup voi rian na atangin an tel ve phak chawa avoi som pathumna chunzom lein chumi hnuwa avoi som pasarina an chunzom le chau bok chutiang angram World Cup a inlan phak mai lo tel vele zeu thin an nia an ro pui ngai lawani ma se sangni paruka Ronaldo alo langtana khami atang kha chuan Portugal hian World Cup oma piangin an khel zia Ronaldo awangin champion Beisei na po an mania hian aom tel ta hial thin ani Ronaldo aom nuwa Portugal hian World Cup azona an khel masak beran tonga azona voi thum azona voi li azona voi nga azona voi ruk an khelna masaber thlengin an tong ta zela kumina Portugal hian World Cup azona voi sari an khelna an tong don ta ani engwangin nge hetiang hi kan soikai kan ti chuan Ronaldo omma a World Cup khel phak lo fo khan Ronaldo omnuwa World Cup khel phak lo an nei ngai to mi lawa chumi danglam na lian tak kan ngai tua chuan Ronaldo hi Portugal World Cup hroi thlen konga chuan a hlo tling lutuk tlat ti kan soitumna ani ma se champion no moi ala choi tlat lo awang hian a hlo tlin na hi ala tlon tling lawani Ronaldo hi World Cup hroi thlen konga chuan aro pui kan ti theyanga ma se World Cup a tak hi chuan aro pui hle mai ti thei tur ala ni tlat lo match somni pani a khel towa goal riat khungin assist pani anei kan ti kha ma se anram tan in ngana tak ani hnuwa quarter final aya sang ala thlen pui lova sangni paruk World Cup a khan semi final an thlenga khati lai kha chuan Ronaldo ain figo te kha apoimo zoka Ronaldo aya poimo team khai pa zok anoma wangin kha chu loda thata ila ama team khai pa tak ani nu hian quarter final aya sang ala thlen pui tlat lawani baka World Cup a knockout stage a golemo asisemo ala nei mi lawa hetiang te hi team khai pa team chak pui tu ni don chuan statistic nei that angai na ani sia Ronaldo hi chuan statistic anei thatlat lawani World Cup voinga a khel towa hian semi final voi khat an thlenga palina an ni zuya quarter final atangin voi khat an tla run of 16 atangin voi ni an tla group stage atangin voi khat an tla to bok ama hian World Cup hun khata che that mar anei lo le zela match mala che that ang te chu aneya ma se match tin deuh tho che that anei ngai lawa chu wangin player che tha choi moina po ala hum lo renga mimal taka a che that lo chuan team a che that pui lo ti a chiang ngal bok chu ani awangin World Cup a hi chuan Ronaldo hi a hlo tling ala ti thei tlat lo Ronaldo telna chuan final an khel ngei angaya chu ama ne na thilin me ani chu World Cup a hian ala po phak lo awangin a hlo cham an ti po hi adik na chena oma ma se kum ina a hlo cham ti tu te chan le na hun nung anei do na eng ang result in nge a chan le dang ti hian nakin thlengin Ronaldo hi chu World Cup a hlo cham ti emo a hlo tling ti emo a soizui tur a hring don ani Lionel Messi chungchang hi soivele ta ila anram Argentina hi World Cup masaber sangkha zakwa somthum dai towa khan anin lana football thiam ram football ram ro pui masa jinga mi anni World Cup po tun aya khel tam tur anni lain an mani du thuin an khel lo ta jok vel kha ania hemi chungchang hi Argentina World Cup squad Bihchianna video a kan soifia to kha
Argentina tan hi chuan World Cup khel phak hi lotlinna atling lova World Cup a semi final in pet kai po lotlinna atling chuang lo Argentina tan chuan World Cup a lotlinna chun chu champion a chawani chu wangin Messi phur arit zual maya Argentina hi World Cup a champion pui lo chuan lo chama ngai turani hei hi a lo thei lo a chan chu Maradona hunte ama le Mario Kempes a huna te an champion a Argentina rilruwa player ro pui big an nein anram World Cup an champion pui thin ti hi abet nget tlat to chu wangin sangni sompalia po Messi hawa World Cup final an thlena Messi hi best player a an thlang zui ta hial chungpo khan Argentina hi an champion lo awangin lo chamtia soizui an ni kha Messi hian final a hruai thlenga ma se lo cham an ti tho chu ta tang chuan alaka Beisei asan zia kan fia zual ome Messi tan hi chuan World Cup a anram lotlin pui dan pakhat chawa oma chu champion ani sangni paruk World Cup a ain lan trana ti chuan sangni som World Cup a te sangni som pali le sangni som pariata te ain lan zela ma se anram a champion pui zaulo Messi hi Maradona levela da theitur chuan World Cup no moi a choi ve photanga ya tuna World Cup no moi ala choi si lova chu wangin Maradona levela kan da phak don talawani hi ti in kum sangni som pariat World Cup zowa khan Messi chungchang hi an soi thina Messi hi World Cup choi me lo tura ngai manin khovelin a thla liam ti man ma se kum sangni somni pani World Cup a champion pui ta thunga round tina gola khung vekani kha Argentina champion na konga a tholok ber ni in best player award dong chungin champion no moi choya Messi hen Argentina hi a hun chungin World Cup a khel phak pui lo ngai lova voinga a khel pui to hian run of 16 a voi khatlak puin quarter final atangin voi ni antla final a voi khatlomin voi khat an champion ani Messi hawin Argentina hi group stage a antlangai mi lova hei hi Argentina tan lotlin na ti hluai tur tling lo ma sela sulhnu tha atling Messi hi chu World Cup a hian a champion to miawa wangin thiante ring po ni lovin a thianten an ring jok chungin a champion le zel bok nen Lionel Messi hi chu World Cup a hian a lotling ti in tuna hi chuan soi thei ani ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nivele phot sela tun tum chu thil big deuh ani awangin soipo kan soi chip chiar le zual ta deuh hlekani